Inggih idedani sareng sami sadurung awit titiang matur lugrayang titiang ngaturang penganjali umat. Om Swastiastu. Idedani sareng sami renggalahe puniki titiang jaga ngaturang Satwa Bali sane mamurde ide sang narasoma ngumbara desa santukan kadukain antuk Sang Prabu Indra Kusuma. Wenten katuturan satu ring puri mandrake ide Sang Prabu Indra Kusuma ritat kaleng rayuna kairing antuk ide Sang Prameswari ide Sang Narasoma miwah ide Dyah Tirtawati. Sesampun ide Sang Prabu usan ngerayuna raris ide ngandike alus manis udah cening Dyah Tirtawati nyen sujatene yayah renani dewani keto masih apa adan panegaran reramani dewani ike raris Dyah Tirtawati matur saha sembah inggih ratu Sang Prabu ledangang titiang jaga ngaturang kawin tenan ajin titiangi mungwing para bajin titiangi nenten joenten tios wanta ide Sang Pandita Begawan Bagaspati. Naide ngewangun pasraman irike ring tengahing alas. Pasramane punike kewastanin pasraman Table Kencani. Ike mawinan saking alit titiang wantah pakekalihan sareng ajin titiangi. Nasane mangkin ajin titiangi sampun newate kasedaya ngantuk ibli agung. Tur maning layuan idani sampun kapretike tur kebasmi mungwing biang titiangi saking alit titiang sampun katinggalin nike mawinan titiang pekekalihan irike ring pasraman sareng ajin titiangi kemanten. Tur maning pasramane punike sampun telas makin katunjel antuk ibli agung. Wawasa punike pengenikan Dyah Tirtawati engsa raris ide Sang Prabu Indra Kusuma mirenggang atur ide Dyah Tirtawati raris duka pisan ide Sang Indra Kusuma ring Sang Narasoma tur ngani ke bangras cai Sang Narasoma sekonden nyedayang ide Sang Pandita sepatutnya cai metakon malu apa nguning parinikan ide Sang Pandita apang cai nawang duga se malu aji nak sat make menyambut tugelan sarang ide kasih ku masih saling tresnain jani bas kedropon laksanan cai ini tusing ide pang pengajar rama usana sapunike jag memargi ide Sang Prabu Indra Kusuma ke pamerman usan punike kirang langkung dauh pitu idemang sarang itu menggung raris kebencinga nonton unen-unen sana wenten iriku malih aja bos nih sesampune usan unen-unene punike idemang miwah itu menggung raris mewali sepi jampi raris sering bencinga suarang kedes napi tan wenten sampun kirang langkung sampun tengah lemeng tan wenten sire-sire niki sampun suwung mamu ide Sang Prabu Indra Kusuma nauhin ide Sang Narasoma mang detangkil rikala punika ring arpan idani
Sesampun ide sang Narasoma wenten ring arpanidani nganike raris ide sang Prabu, cai sang Narasoma, apa sujatene ane ngeranayang cai nyedayang ide sang Pandita. Irike raris ide sang Narasoma ngandike, inge ratu sang Prabu iwang iwak di parilaksanan titiang sane mangkin ledang ratu nyicinin titiang sesuluh angin titiang pemargi tur maning aksamayang parilaksanan keiwangan titiang sapunike pengenikan ide sang Narasoma raris ngandike ide sang Prabu, cai sang Narasoma bos keliwat dua cai ngomong nanging parilaksanan cai ini tusing manut tekenang putra sesana cai tusing ngidepang pengajar ramu bos kedropon parilaksanan cai ini ane jani cutet ne cai megedi uling dini gelah tusingnya pariangan buin teken dewek cai ini cutetnya ane jani megedi usana sapunike ide sang Prabu raris kepurian mekolam ngawet punike ide sang Narasoma kablek began ring kayuntan presida mata raris kebencinga sesampun rawring bencinga kepanggih raris itogo irike itogo matur ing ide sang Raja Putra, inge ratu sang Raja Putra sayiwakti ratu jaga ngumbara desa titiang jaga ngiringang pemargini ratu ni santukan becek kawan ni ratu titiang sayaga jaga ngiringang ratu sang Raja Putra sapunike pengenikan itogo nganike raris ide sang Narasoma uduh bapak togog yang saja ketu raos pamane ane jani gelah lakar ngumbara desa kemu katengaing alas jalan kemu bareng-bareng bapak togog sapunike pengenikan ide sang Narasoma raris itogo ngiringang ide sang Narasoma ngumbara desa merike katengaing alas benjang semong nih pemargin idane sampun rawring tengah alasi raris kapireng anto arit idani Dewi Madri irike raris Dewi Madri ngetut pemargin rakan idani katengahing alas tanah suwe kepanggihin raris rakan ide sang Narasoma sampun ring tengahing alas wow kepanggihan untuk rakan idani berarti raris ide sang Narasoma uduh adi Dewi Madri dadi dewa milu nutuk pejalan beli ini anak lu tusing dadi nutuk pejalan beli ini ngentukin pejalan beli ini dogen sapunike ide sang Narasoma anike raris hari ini ingin beli sang Narasoma ije beli titiang jaga nyarengin angan beli ni sede beli titiang jaga sarang padam beli cutet nih adi mulih ane jani pangsing ngentukin pejalan beli ni dogen sapunike di sang Narasoma raris ngaud keris ke ameng-ameng ring arin idani irike arin idani anike udah beli sang Narasoma yang kayun belinya dayang dewek titiangi bahagia rasanya dewek titiangi beli santukan asapunike kadi ketus kayun ide sang Narasoma raris krisi punike kesarungang ring urangkan nyani anike raris ide udah adi Dewi Madri yang saja buka ketu kayun idewani jalan jani menjalan apa enggal ngeliwat teken tipi sirining jagat mandrakani adi iri kesarang tiga raris memargi magegelisan
mangda gelis ngelintangin tepi sirining jagat mandrakani. Kacerita yang mangkin ring puri Rabeni Dani ide diah tirtawati pariangan pisan ring rakani ide sang naresoma unik ketalar Prameswari ini kangen ring putrane maka kali ngumbar desa katengahing alas mangkin rares matur ring ide sang Prabu Indrakusuma. Ingi ratu sang Prabu sapun api mangkin maka kalih putrane ngumbara desa nganike raris ide sang Prabu Indrakusuma odo hadi Prameswarin blini do adi bespariangan pesan dekan putran gelahe depang sube sakiten ieu mapan ieu bani ngematiang ajin kurenani ieu salah ulah mapan ieu ngematiang ajin kurenani patut ieu nerima laksanane buka ketonya nadi sapunika panganikan ide sang Prabu Indrakusuma iri ke raris Prameswarin idani engsa ring kayun mangenang putrane maka kalih ngumara desa ring tengahing alas. Inggih ide dani sareng sami sapunika pemargin cerita ide sang naresoma ngumara desa santukan kadukae nando ide sang Prabu Indrakusuma. Ide dani sareng sami minap daging cerita puniki iraga dados piana patut nungut pengajah rerama mangde ke bawah suputra ening nenten asapunika sekadi ide sang naresoma ngematiang ajin kurenani punika ke bawah alpake guru rupake. Inggih ide dani sareng sami wantah asapunika presida katur satwa bali puniki ungkuring titi angantuk para mesanti. Om Santi 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 Om.